出国那个 Schlemm 中午农山戏嘛。Boleh kibero kakak juga ada Bandar Malai, ada juga part ada Itra juga Prahi Studio. Hangnya wan depan yang juga kan napi kita ba. Basyang sa penat nya gawe ka masjid video ka jongi ka ba kertang ka bangi ai kertang jing kinong kendong. Ka bang sa penat ka praterik benai bandreu arja kuwe ka bade lo sibaar. Ta guma pila kersan nak gawe di masjid video jongi. Ipan biang yang ada kersan napi kita ba baro. Matin ai ka kersan anda nak like ini masjid video dan dapat share, like, and subscribe. Boleh sibuk. Kublai pi baru ang adi ibawan sa siya supply. Barang adi iwi no si benda hagan ka music video kabala ay kerteng jing em kinong kendang. Te nganda don bon ki kenten ban ban share pi te ngakwatan kawai bang ngakarpa pi ba pen subha ban ay kijing kerjan pura jupi kumba pila ay kijing kerjan ini haki music video ki bala ada. Te ngakarpa pi ba pen subha ban yara ban share ban like ban subscribe haka channel jongi haka Prahi Studio tang kita kikinte kumple shibon oh 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 jing im ki dong kin thom bat praja sang badu mo kiu kawani ba dang poi ka polo yo shapen tor ni sang bandu halai Kublai yang pibaro di pedba kerteng cuma di bilang kendai ngari wei ino simpenta akan ka music video kabar suppletion kabangi ai kerteng jingim kinong kendang te sasisim ngawan biang berpan sepi ya kejing kersan kumba pila ya kersan yang nakapor sakapor ba endang ila penat ya kan ka music video jungi snow ba pin ya like share ba subscribe kublai sibul jing im ki dong kin thom bat praja sang badu mo kiu kawani ba shalom batrai ban kita shalom Boleh pi baru ki padba coba page kan ada video. Aku jing im nong kendong. Yang terteng dengan di bawah dengan mayong di bawah singa yang kena kecil wai. Buat kecil sila juga kena kecil wai. Apa ngepek ya kecil im jungi kena kendong. Hal ni long ngindon kapor apa ngin songkai memangit ni be halala ki jong kam. Te bat kecil im jungi long tang kuno berim haki lengkha ke sai di thor di sini tentang berjewat bismillah lagi jerwai dengan kepada fi ba tumba pila ya kersan dia kene ke channel kejongi ke Prahi Studio aku ba pila kersan mensuai akan jing ruai sekarang kakimi masyampat dengan kepada fi pada pinsuha ban share bahkan lagi ya kene ka video ka bang sa pala nyata sekarang ka jing im jungi kinong kendong kublai sibon oh 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 Kublai pi baru teng junga de jarlon pen ngasyo masa ham de nonglu de hagani kapor ngakwa ban tip ip sepai ba kiba jus ngotenat ban pe ya channel jongi ka ba ai peng Prahi Studio de ka Prahi Studio kan satellite ya kawe ka music video ka ba ai ka teng chim kinong kendong de hagani kapor ngakwa ban pan ga jing kersan bat ka jing yarap napi ki pai ba yangi kinong penmi ya ki music video kiba penmi nak kapor te lengba ka jing yarap chompi ndang la shu ban penmi ya ki we ki music video kiba khamba ba
kami tenat di ka jing pelat jongi ya kani ka music video ka prateri mentau berajun kan deh ka por ndriu kaje janmit kumju ya phi ki parlok chnong par thau kwa tip phi ba e go ka jing ruai ka lai perti jing im kinong kendong te munika pelat ka prateri jong mentau berajun ka por ndriu kaje janmit te kwa ngapan jing nyerap phi ban kersan ban share ban like ban subscribe ya kenika video chung i kabala channel umden kam jule ya phi ki perlok wana joai kiwa waro jong kenika Meghalaya kwa pentip cepi wa em gui ka music video mo di perlat aka prateri mentu benai kwa panjing kersan na phi ki perlok yo EP ke jing kersan i yo dang yi pernah mi igi video giwa theme giwa Yusuf pi ini cekmat te kublai si bun kublai si ajar no ublai lang pi ciro kublai pi baro ki perlo ki beli dah ni kapor kateng jonga standal mani te ke bang amut ban petip sa pi lang baro ni kapor kalong ba idon ya kena ka we ka music video ka bangi ai kateng jing im kinong kendong ka bangin sa pelai no shen ha ka praterik de nakleng jonga ngadap da kajing dokumen ka bakrau ha ka ba ngalayo ban yasin benta ku muai na ki nong yasin benta ka ka music video kane ka music video kadang de ka music video ka ba nangkong ka ba nganyo ban sim benta ha kata ka jing im jongi kum kinong kendong bat kane ka video ka de ka ba ngimat ya kata ka jing im jongi ba ngi hi baro ki besim benta ka ka music video ngi de ki nong kendong sudah te kajing im jengi kalong hi katkum kane ka video ka bang ya ha kane ka video ngi pen i sapi ya kata ka rekom rap ka rekom riang ka jongi kum kinong rap katno ngadap da kajing dokumen ha ka bang lala ban pen i sa ka perthai bat sa hilang baro ya kane ka rekom in ka jongi bat ki babon hi jaka ha ka bang ngi ring ya kane ka video ka de ha kisnong ki thau ki jongi ki jaka ki jongi hi ha halasnong hala thau jongi te nangkong nga sngo ban ai kublai kerbang ru ya i ban rap malai i badai i try jong ka prahi studio i ba lakot banesim bantalang ha ka music video ka ba ni layo banesim bantalang badi nang ta nadu ki para artis ki basim bantalang nadu i jiral rembe i devilan kemdek i ba wan suk supai ban kamtam ru ya i Rocky lan lalu i badai i cameraman bat i editor jong ka music video lemba kacingnya tre shitom kacingi kacingnya don kata kam sim ban ya tre lang ban ya kersan iwe ya iwe tenak leng jong ngadon kacing kerpa ba hadin bangila like ya ka music video ha ka YouTube channel ka bakerteng prahi studio pin ai kata kajing kersan ka jong da ka ba pin page ya ka music video pin share lang ya ka music video kam tam bahari khasi jengi ki babon hi ki de ki ba im da rap karyang te kumta ngi rongi wan sapi leng ba jong rap karyang ban pan kajing kersan na baro ki perlo ki ba e ki jongi ban ya page ya ka music video ban ya share like ban ai ki comment ki jong pi na bentai ki jingmot ki bangin sayo ban le ha ki music video ki ban dangwan te tang ki kentien ngaleng jonga ku bless you. Jing im kinong kendong kentom bat praja song badu mo kiu kawani ba dang poi ka polo yo sha pentor ni sang bandu